Salom, taroma lilo balangis to bali beri ufada baji makande. Minggu 2 bawa siefa 2023. Niale morui bazura mareko faza filizara. Ngabua si Sara ufita ngabua si filizara. Bani tanu badudu dania ngabua si siwa. Tau basu kheda bada tahoga tafunundromo. Imane taroma lilo balangis. Bameno ahato ira ba Yerusalema, babam Betania bagahe hiliwani kande, ba ifatenge ni fahonia darua imani kura, miaye bambanua si deide andre funami, banami rugi bayane mayo mi ila nono galide ni fesu, silo ira ila okudoniha, mitotobe sunia bami ohe iya, Manasozang umal kami hana bami manu. Bami mane moguna kedua. Bayani mayo ifauhe o mga buli badae. Bamu ira bahiza no galide no megeni fesu. Bazinga mawandu to bay bali. Balato to besu. Balamane kura osa si so badae. Adia kami dae. Wami to besu no galide ando. Balau bakal kerahadiani wa Yesu awe nalatehe. Balau ko Yesu no galide ando. Labe bahulunia nukara. Ba i okudo. Bato zamologe balala nukara. Baso babulunru uni ewara bambenua. Baso wau baso loe morifuri. Bamu aula mane. Kuzana ni faubozi so ande pada ijo aya. Ni faubuwe ba salawa duada Davido ande sangundasi ya ita kuzana bazalawa yawa bamoya miyomo ba Yerusalema bagosali bameno ifagi fefu hadia iha bamia raha bongi bamoya bairo isawa Betania abozi felendrua yaduhu mangando ita sauhagulu tua Yesu yai daro malimu ande sino faza wakhum bai denaga mangrenusi mande khube khuma wa khono ded amolag khuma gehe amuande sanolo sanga tua ya aga bade Yesu manu nya rema babade gyani amoni yadoho Amaina ni umasya badai juat Yesus Kristo. Tanda sebagai sawagel kelubalangi. Ya ba umasinya kuda baji makande. Panutulau rahu obulo ita bangalunia mononia banomuniande. Babangando sawagel kenia. Baba umasinya kuda baji sabar minggu fara. Reginotula taulaga fe fulala halewada lala drewada. Baji makane moita banamonia baba nuno baba pula kemia ia. Tera mana baba menundungo taromanenia. Timiku keda baji makande ya dana palmarom. Angelohania bulu nohi safusi. Mafe ama Yesu ba Yerusalema safuria. Tifaudu badaro malilo walangi baji notabaso keda baji makande. Iduna-duna ko dagi baday ni iwisa zaway ta Yesus Kristo. Mi fau-fauya ko na ni fahonia. Latroim banua sebua. Balatroim banua sideide. Bawa nuriago turia sumusodota. Anda bau besto balitoy badaro malilowalangi bazino tabasu koda. Iya daono moguna kedua. Si managa ini pada romalilo walangi bazino tabaso keda pada ini. Bahwa iwal keda pada ini bahwa moguna khnia gino toda. Moguna khnia wa atuada. Moguna khnia wa apelada. Bahwa maema turia sumusudada. Baba ma ema taromalinia.
Si manes sino iwagi ko na ni Faunia pada ini moguna kedua. Beiwa kerani Faunia mi ami halagalide ando sino tefesu bambanoma. Daw bagbes to balit tuho daro malilu malangi bazino tabasu ko tabazi bakande. Ulana ko Yesu bazalawayawa Sara ay ekonia bani fatenge ya uga. No tabasu sa daw megene bangawasi dua feta ngawasi ono. Duna kada badaya maina bahwa. He iwis sagay ne me ifatenge dani fahunia ande. Bawe amoy babangay kalide ando sinotifis. Si managay na naifatenge ita swaita Yesu bawe amoy enoni. Ada sukudawan imbay ko. Ada sukudawang umaube ko guginoto. Hadia oya ko sibukanda. Hadia danabuon niya. Tetapi iwal ko da Yesu bali makande. Ay ikonia bali fatingiya. Banua Yesu. Ay ikonia bali fatingiya uga. Bazoroyo mo pakeluargao. Faema turia somsode dua. Imana itu mege hozana ke Yesu bazalawayawa dua. Ay ekonia bukai dedeu sihula nuka safusi. Ngabwa si fitu dai mege ofeta ngabwa si walu. Nutabasu ke dai imane badai. Bala ohe ke Yesu nunugaliti ando. Labe bahulu niya nukhara. Bayokudo ba atoza mologa balala nukhara. Basoba bulundru uni ewara bambinoma. Si mana babo satu si dua ande amaina. Iwa khada pada ene bokai dadau khania. Si hula nuka safusi. Hauga ba auriu na mai afuna lowalang. Baitita unaisi. Tarifuri noro dede. Tarifuri gabula dede. Maka iwal pada ini apa ina bawa. Bukai dede si hula nuka safusi. Si mana ni falua khazwaita Yesus Kristus ane. Nukhara balabologa to badan. Lahale bulu. Sambuat tanda kata pada apa ina bawa. Fatua le te fakau Yesu ane. Fatua le mati ya wabarefa. Ofuna kembali iai razo ba Yerusalem. Dawa yu kata pada makan dia apa ina. Bawa bukai de ukhnia si hula bulu noni safusi. Beda de ukhnia. Bewa aurim khnia. Rege iwa badai khuda si hula bulu no isafus. Kita menguduskan wa aurida. Tamu niyo wa aurida taheta zita una. Taheta da unawa. Manana mo ita funa walangi bawa nuno. Bawa mula kami tera-tera mana bawa ngai. Lala halaunya tedu. Imana itu omege hozana ke Yesu bazalawa yawa. Telu. Ay ekonia bawa nema hog. Ngawasi siwa sedeno ofeta ngawasi filizara imane badaini. Baso wau baso lo amurifuri bamu au lamane. Uzana ni fahu ziso anda badai jo ay. Ni fahu aba asalawa dua Dawidu anda. Samundasi ya ita. Uzana bazalawayaw. Badai saya maina babaw satu si telu ande imane ay ikonia bawa nema hong. Nano tabe gino toda funa lowalang. Memoguna kunia wa ori. Memoguna kunia wa atu-atuada. Suno Yehova. Pujilah dia.
Zana ko Yesu bazalawaya. Ay ibani fatingiya. Bihun ya dudu. Ihaw gawa auri. Hadia guraka da baday ama ina iwa. Bawane mahuho. Wa baday ama ina bago sa tasitelu ade. Hozana bazalawaya. Te fahubu. So ada. Roy mama Dawito. Ya uga bayak. San ema hobu lo balan. Ano talulu botoda. Ano tabe sumangi lo balangi wa urida. Tabe gino toda. Tabe wa abuluda. Mimo gunah kezoy Yesus Kristus wa urida. Bali pa manuno ya iya. Bali pa mamula kami ya iya. Regi. Lawan zumasya bawa uridane. Moita funania. Bawa mula kami. Lawalangi bawa nuno. Ba wangi buhay danya. Imaneta romali lawalangi. Moroi bazura sara Korindo fazavele 5. Ngabwa si 5 bulawan. Ya oiso kami bangay halaw ayan. Boy mamalamalo. Inomila tenga saya golo. Wai rege de demi. Bahasaya. Tenga saya golo. Wa irege de demi bahasaya. Padahal faluka ko niya sino banuania. Matalulong ko toda. Moita baba maema turia sumusodedo. Yado mangandita. Sawa galetua Yesu au masiu. Taro malimande sino fazawa khema. Patana gebade dema irege to bali sulu ia balalama. Pada Yesu mana ni rema baba degian yang moniko yadu